Haga kai Championship semi-final first leg happening ke Bristol City Persia ke Sheffield United. Haba phai shak kai ke Sheffield United kala khor ke nam job hadin magalala abat limsok ya ke Bristol City dalai lanot. Haga kai Conference League semi-final second leg happening ke Fiorentina Persia ke Real Betis kabari ke Kynhun ya kai junggu Antony. Haga kai baro artli ke Kynhun kia khai damar argol Haduh bukot ke kai Henry haga gol aggregate ke Real Betis kala khor ke nam job hadin magatam ya ke Fiorentina da saulalai bad haga kai wa Antony ulio bentep shigol nagamenta ke Real Betis. Hagway pat ke kai semi final hapeng ke Chelsea Persia ke Jugaden haga kai ke Chelsea kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Jugaden da shigol lanot bad gumjuro haga gol aggregate katam Haduh san lakaway bad ya ke shigol jung ke Chelsea le ya bentep haga minit ke balai pra. Haga kai Europa League semi-final second leg happening ke Bodo Glimt Persia ke Tottenham haba phai shak kai ke Tottenham kala khor ke nam job hadin bagalala abat pelim ya ke Bodo Glimt haga kai second leg da arlanot bargum juro haga gol aggregate kalala abat pelim Haduh san lakaway. Hagway pat ke kai semi-final second leg happening ke Manchester United Persia ke Athletic Club haga kai ke Athletic Club kala yo abat penkhi jar nengkong haga minit ke balai peway badai Haduh ke kelamin kata haga minit ke banyau pew ar Umeson leyo bentep ya ke gol pen ya kai naga benta ke Manchester United bad haga minit ke banyau pew kundai Casemiro leyo bentep ya ke gol ke ar naga benta ke Manchester United bad haga minit ke pra pew san ke Manchester United ke leyo yang bentep ya ke gol ke balai lengbau Rosmos bad hashwa benkot ke kai kata haga minit ke bakhentai pew plus iway Umeson leyo yang bentep ya ke gol ke ar ke jungu bad ke basau nak benta ke Manchester United bad Haduh bukot ke kai ke Manchester United kalala ban pelim sok ya ke Athletic Club da saula kawai haga kai second leg bad Haduh nyau la kawai haga gol aggregate.